Den 29. April feiern wir den Welttag vum Tanz. Eng Kunstform, déi mir alle Guten an eiser DNA hunn. Klenger Mun, nach ihr mir iwwerhäert richtig goe kënnen, beweescht den Tanz eise Kierper, aber eher doch eis Seel. Für dem Tanz dofir déi Visibilitéit doch ze ginn an die Unerkennung, déi en verdenkt, huet den Kulturminister dofir schons 2011 de Lützebauer Tanzpreis an d'Liewe geuf. 4. D'akteuren vun der Lützebauer Tanzzeel och weiterhin so effikaz wie méiglech ze ënnerstützen, ass aus der ASBL 3CL een Etablissement public. Eng Maison pour la Danse, déi hi Dieren gros opstoen huet fir Kënchtler, aber auch de Publikum. Car la danse est faite et festin, elle est grâce et joie. Sa beauté nous envire et son énergie nous transporte. Wenn wir Tanz gucken oder auch selber tanzen, fühlen wir uns frei und sind ganz am Moment. Wir spüren die Leben pulsieren. Wir vergessen Zwischen am Denksten, die uns am Alltag plagen. Den Tanz, ja, der kann regelrecht die Schwerkraft abheben, rappt matt und lässt uns Gedanken und Gefühle von dem los, was uns berufzieht. Folklore, klassische Ballet, zeitgenössischen Tanz, Hip-Hop, wir können durch eng sinnlichen Dieren Zugang zum Tanz kreieren. An überall spüren wir dieselbe Friede. Voilà pourquoi la danse incarne à mes yeux parfaitement ce qui fait la richesse et l'essence même de notre paysage culturel. Le dialogue fructueux d'une communauté unie par sa diversité. Des chorégraphes, danseuses et danseurs venus des 4 coins du monde posent ici au Luxembourg leurs balises et enrichissent la création nationale de leurs influences culturelles respectives. Mes remerciements chaleureux vont donc à toutes et tous les chorégraphes, danseuses et danseurs, professionnels et amateurs. Merci de nous émouvoir avec votre art et de nous électriser avec votre passion. Vous réchauffez nos cœurs et faites bouger notre société. Dofir mein Opruf un Isch alle Goeten dobausen, los Dich vom Tanz bewegen an och begeistern.